Iiningwanima yopethimbo lyahugunina ku LNGY. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters. Ongulonene yohetatu. Omakakamo gevi nefundja. Omutondi okwa longa na ota longo natango. Okweya pevi moonkondo oonene nombepo ya Kalunga otayi kuthwako kevi. Kalunga okwa kuthapo ekelye. Otuna ashike okutala ku Johnstown. Inakeelela omutondi mokuhanagulapo ondolopa ndjoka ihe nokukanapo. Naihe mbika otayi kalonda sigo pehulilo ndjokonona yuuyuni mbuka. Ombanda yevi otayi kahilwa kiikunguluki yiipambu yaholekwa muule wevi. Iipambu mbika kehe ya kanitha oonwatelo dhawo muule wevi otayi ka kombapo omaliko gawo mboka uule weevula ya kala nokugwedhako komaliko gawo okupitila mokukalekapo omaliko ogendji kondando yili pevi kuumboka yeli ooyene yago. Nuuyuni womaitalo owuli pokukakamekwa noonkondo oshoka ehulilo liinima ayihe olili popepi. Ethimbo paife olyeya moka pethimbo limwe tashi vulika tukale kevi ekukutu. Shalandulako evi otali kahililwa noonkondo kohi yomavi getu. Ekakamo lyevi otali kaholoka omanga inaashi tegelelwa. Momililo, momayelu, momakakamo gevi, mongeyo yuule uunene, miiponga komafuta nokevi, omakunkililo oga gandjwa kutya ombepo ya Kalunga itayi kala aluhe naantu. Omanga omuna gomuntu inaholoka miikogo yegulu, iinima ayihe meshito otayi kayinyenga momukalo gomuyonena. Oonkeno okuza kegulu tadhiyi mumwe nomulilo mevi otadhi ka etitha oondundu dhipye dhafa eziko nokutilahimo ekunguluko lyetete lyawo kombanda yomikunda niilando. Engumuko enene lyomamanya lyumbilwa momeya kelunduluko lyosheendelela liinima yaholekwa mevi otali ka eta omeya gafuluke nokutuma kombanda omamanya nevi. Otaku ka kala omakakamo gevi omanene nehanagulopo enene lyomwenyo gomuntu.